Ksenija Pajčin bila je jedna od najljepših žena na srpskoj muzičkoj sceni. Trudila se izboriti svoje mjesto pod estradnim nebom i uspjela je u tome. Nažalost, njen život i karijera prekinuti su na svirep način. Dana 16. marta 2010. godine, nakon svađe i fizičkog obračuna, ubio ju je tadašnji dečko Filip Kapisoda. 12 godina kasnije, producentska kuća Top Manifest odlučila je da snimi biografski film o Kseniji. Snimanje je zakazano za proljeće 2023. godine. Producent filma, vlasnik producentske kuće, Darko Popović, izjavio je kako život i smrt Ksenije Pajčin i danas intrigiraju javnost. Želja njegovog tima je, kako kaže, da ovaj film predstavi uspon i život koji je prekinut prerano, jedne beogradske geto princeze koja je bila po mnogo čemu izuzetna. Dodao je i da se dugo radi na scenariju, te da su u tome pomogli brojni Ksenijini prijatelji. Inače, scenario piše dramaturginja Maja Todorović, koja je radila na filmovima Toma i Ajvar, te serijama Žigosan u reketu i Dug moru. Popović je dodao i da je riječ o visokobudžetnom filmu, u čiju će produkciju biti uključena jedna od nacionalnih TV kuća. Nije precizirao, ali se nagađa da je to Pink. Film će prikazati događaje s kraja 90-ih i prve decenije 2000-ih. Radni naziv filma je Geto princeza Ksenija Pajčin. Kastinzi za uloge su u završnoj fazi, pa se krije i ko će glumiti Kseniju, ali i Filipa, te brojne javne ličnosti koje bi se trebale pojaviti u ovom filmu. Ksenija Pajčin rođena je 1977. godine u Beogradu. Pored pjevanja bavila se i plesom. Bila je članica grupe The Duck, da bi 1998. počela samostalnu karijeru. 2000-ih uz više ulaganja u karijeru biva sve popularnija. Imala je nekoliko uspješnih pjesama. Kako rekosmo, 2010. ubio ju je njen 10 godina mlađi dečko, rukometaš i model Filip Kapisoda, koji je, nakon što je ubio Kseniju, izvršio samoubistvo.